Mbukelo Ekhaya TV asibingelele sikwamukele sikhona ke la kwiKhaya TV 2 ubingelela uthandana umnguni uqabiyeyo phakathwayo fohla bona isihloko ukuthi sibuka nomfula wathi nyama do uphakathi njengamanje sikhona ke la sibizwe usisi la uzokhumbula ukuthi akasathinta udaba la likasisi wayezoxolisa ke ngensolo zokuthi uyasolakala ukuthi ke kwaba nesandla ekuthinini ke umnyeni wakhe adlule ke kumbe usolakala ukuthi wabulala umnyeni wakhe ngivele ngiyibeke nje ibe lula kakhulu ibe njalo so ke usisi ke kwaba sekuba khona ke ukumentioneka ke kwamngani wakhe usisi ke so umngani ukhona ke namhlanje uthi kodwa kunento afuna uzoyicacisa thina ke esingayicacisanga ke ngesikhathi ke sikhuluma ke nosisi umbusisa ngayivezanga ngakhathi sikhuluma yena ngizomnika ithuba ke ayi-introduce ke asho igama lakhe nesibongo then ke bese ke ukusele dawana ke athi ufuna ukuyicacisa sithi sikubingelele sikwamukele kwiKhaya TV 2. Ngisibona kodwa isidingo sokuthi ngizonitshela ukuthi ngubani ngoba phela vele niyangazi abantu kade bebe-comment isitori basazi kade saphuma umuntu ade esilima ade engazi lutho mina ngisazoniphinde ngitshela ukuthi ngubani no sisi ngicabanga ukuthi kuhle ukuthi wena istory u-introduce abantu bakwazi ngoba phela manje kufanele bakwazi and then ke bese ke udlulisa lo daba ofisa ukulidlulisa istory lesi oke wangitshela sona phambili. Hayi udaba vele ngizodlulisa ngoba vele ngize ngalo otherwise angisiboni isidingo sokuthi ngitshele igama nesibongo ngoba vele niyazi washo ukuthi ngubani ngowakabani ngenzeni so ngithi angizolungisa lapho mina ukuthi akunjengobesho kahle kahle kukhona eningakwazi angazange azanitshele kona vele Mhlawumbe usithatha umbukele ekhaya olubuka udaba usimpataza nosisi ukuthi into eyenzeka ngesizathu sakho ngokusola kwakho ukuthi yena wena umuntu wadala ukuthi kuze kwenzeke zonke lezi zinto ngoba kuba awuzange wena ube khona lapha kuleya ndawo ngalesa sikhathi ngabe konke lokho akwenzekanga mhlawumbe usithatha usibeke leyanda ayisuki kuleya ndawo leyanda ayisuki kuleya ndawo kuleya ndawo isegcineni into antshela ngayo khona angantsheli khona mhlawumbe ikuphi angasithini lwasisakaza abe right like mawuthandana nomuntu wesilisa yeah kunezinto emenzela zona mawuthandana nomuntu umthanda ufuna ukuthi akwenze umfazi kusasa uyamwashela uyamklinela uyamphekela and before bafike lalo suku before umshado leli elesigameko lwasise ngaze ayiphekele le ndoda ayiklinela ayiwashela kwakuwasha mina kupheka mina ngangifana nosisi wakhe njengoba wesho isikhathi esiningi sahlezi indawonye kodwa wengenza ngiyibona ngathi ngisisebenzi ngisigcila sakhe ngoba ngisho indoda isifuna itiye wememeza mina njengegeli lakhe so indoda yabona phakathi kwethu sowu ukuthi no nangu umfazi bafuna ngizinjani ke mina mhlambe ekuzwaneni kweni phela mhlambe wayekuthatha njengomuntu o very close kuyena that's why ayekwazi umuntu very close kwena umwashisa izinto zakho zangaphansi uyamklinisa umphekisela indoda yakho ayisasandla sakho yeza samngane akho shuthi mina ngiyini endodeni yakho yimina engasifuna ayinelwe funa aphekelwe funa kalabekelwe amanzi ogeza yonke into wena wenza lutho uyini kantona ke kantona wawungalekeleli wena cha ngangamlekeleli as a friend wayengenzi lutho yimina engangenza ngangokuba wekahambe singamazi nayo indoda ukuthi uyephi ngisale nendoda endlini bafuna kwenzakaleni and yazi loyasisi loyana ngizothi kungichomela wayengichomela wayenalento ukuthi ayibona ngathi ungcono kunami kunento ayengitshela zona wekhuluma kakhulu ngendoda yakhe ngalendlela ukuthi ezinye izinto ongafanele ukuthi angitshele kodwa wengitshela nami ngize ngikhala ukuthi angicothe yami le ndoda ngoba vele mina engiwashelayo engiphekelayo engiyenzela yonke into nakenze lutho okay ngiyayizwa indlela oyibeka ngayo nawe indlela osho ngayo umuntu ongazisoli ngesenze senzeka cha angisoli so kuze kufike la kuthiwa khona kanjengamanje niyathandana nalo myeni ngoba wakuveza la ekhuluma nathi ukuthi umuntu wena obubamba nje lapha nalapha ya so mhlawumbe niqala nini ukuze nigcine senindawanye nophusi njengoba ngitshela ngithi usisi wayekahamba ngishiye nayo le ndoda le endlini yeah shuthi ngelinye ilanga wahamba ngasala endlini mawusala endlini noma kuthiwa usuyenzile imisebenzi esekhaya wayiqeda kuyafika isikhathi lokuthi mhlawumbe ugeze ngangenayo iroom yami ngathi mhlawumbe ayingaphandle iroom engilala kuyona nami ngifike khona engaphakathi ngoba vele uthi wayethemba wayengithemba vele ngangakaza futhi ngimenzele lutho na before ngoba wengaqali nokujola ngale ndoda le kodwa utheme sethandana nale ndoda wangichomela ngale ndlela sinami ngangivele senginako ukuyihqalela ukuthi ayingenze lento nami ngangise bathroom ngeza unokhi ngaphendula ngingaphakathi wangaphendula umuntu ongaphandle ngaphinde futhi ngezwe inokhi ngavula eminyango ngathi mangivula eminyango ngilunguza ngobuso
ayikho enye into yaphinde yenzeka le kwaba ukiss emva kwakiss-ke kwenzeka konke-ke so ayikho into erong eyenzeka futhi lapho. Wena uyithatha into njengento erong eyenzeka No, ngobani? uyenza kumngani wakho? No, mina ngokwami ngibona ukuthi lento ayenza lo abhuti kumina wenza into vele afuna abuyenza nomfazi wakhe. Mina kahle kahle ngangumfazi wakhe. Yena wayishend kodwa il-official. Mina ngangumfazi kahle kahle. Okay. Asingayithathi ke leli site asithathe la idabeni olukhulu usisi uthi uyanifica lapha kuyenzeka kwenzeka wena ikuphi wena wakubona lapho kwenzeka mhlawumbe ukubona angikubonanga ngangikhona efika ngangikhona and sasibhizi wanginyanyisa nje ungena kwakhe ngoba khona into engaphelanga lapha. Mina nganginyanyisa ukufika kwakhe. Yes, kwangamela abafika vele ngasekuqaleni wayezoshada ngakusasa. Uma uzoshada ngakusasa awumboni into oshada naye the day before kodwa yena wafika and wasifica sisesimeni la kwangamela ngabe wafika vele khona. So nenhliziyo anginayo inhliziyo embi nje ngineqiniso. Wena mawutshela umuntu wakho umutshela umngani wakho ngayo yonke into oyenza nomuntu wakho nomfazi noma intombi umtshela yonke into yonke lekujabulisayo yena ufuna usafile kanjani ngalo muntu wakho othanda naye. Ngase sengimthanda ibhadi lo abhuti kwafika lesa sikhathi sokuthi sibonane afika nginokhele vele nje ngisho bekuthiwa ngangifica ngebedroom sihlangana nje endleleni sasokhuluma into ezwakalayo ngoba sasibukana nakhathi ngimenzela yonke into ngimayinela ngimnikeza amanzi okugeza ngenzani yayikhona nje leya nto leyo ukuthi mangase kuthiwe siba sobabili awukwazi indoda yakhe ngathi mayomiwe umemeze mina mafuna ayinelo umemeza mina mayilambile imali wena kanti wangenayo indawo okuhlala wena uwumuntu wena wayesuyi-stay home lekhaya labo vele njengoba esechazile usisi ukuthi besabangani abakhulu futhi siswele sebancane besizwana kakhulu ngendlela besingakwazi ukuphila omunye engekho so yena ube nendawo yakhe ekuhlala mina ngihlala ekhaya yabo ehlala nalo muntu wakhe so isikhathi esiningi bebengi-invite sikhiphe yabo yeah wagcina usuhlala nabo nothi bengihlala kodwa isikhathi esiningi bengihlezi ngikhona ngoba bengekho umuntu omdala abantu abadala kusuke kuyibona bobabili yabo and ubeyithanda ikhampani yami mahle nje so-3 bahlezi kumnandi yabo kanti mina sengibona ngendlela. Okay emva kokuthi ke sewuhlangene naye kunendawo la ungithintele wona sengaphandle uveza singakashuthi uveza ukuthi ukuthi unihlukanisa kwakhe nina nobabili kulesa simo wena kokuphatha kabi futhi wena nawe uthe umshado kwangamele kube into eyenzekalayo. So awusathi usibeke umshado ukuthi nawe wawungafuni vele wena uhlale from the word go wena into oyivezile leyo ukuthi vele nawe kuwena ngaphakathi wawungafuni umshado vele uthi uhlale but kodwa ungafuni kanjalo kunjalo kodwa wazama ukuthi uhloniphe why wongafuna umshado uhlale ngoba ushilo wena ufika la uthi vele wongafuna umshado uhlale ngangafuni usuhlale noma ungeke uze ungivimbe indawo umshado wabo vele ungeke uze ungivimbe indawo kodwa ngangithanda nje ukuthi abo wami aphume nje usesithombeni ngoba vele bengamsizi ngalutho ngicabanga ukuthi wejabula kakhulume nami ngoba kunezinto ayekhuluma ngicabanga ukuthi ngamtshela zona yena. Njengamanje sikhuluma ngomufi la ongasekho othi nawe kukhona into enakayihlanganisa ekuthenini ke kwagcina edlulile wena uzizwa kanjani wena ngaphakathi? Leya nto angizwe ubuhlungu obukhulu ngifuna ngamanga kwani namanje mangithi ngiyacabanga inhliziyo yami ibuhlungu ngoba njengoba bese ade sengichazile ekuqaleni ukuthi angikaze ngimthole umuntu onginikeza uthando ngendlela ayekade echaza ngayo umngani nami ngase mase ngifikile kumuntu wakhe ngafike ngalithola and namanje kusanzima kumina awuyazi into engangizwa kulwa bhuti lwana angicabanga ukuthi ukhona umuntu onothando ngaleya ndlela leya ngwana manje mangase kuthiwa aqhamuke noma uyapoka ngisangaphinde ngivume. Yazi indlela okhuluma ngayo yangidida and indlela nangakholwa indlela eyibeka ngayo ukuthi wena awunendaba wakhombisa ungabi nendaba wakhombisa ukuthi vele wayengamdeserve ngayitshela ukuthi mina mhlawumbe uyangeza awumeke uyayizwa kodwa into ekuchazela yona uyangizwa nje mangithi anginandaba ngenziwa yini uyazi into engitshela zona uyakwazi thanda umuntu wena
No, ngiyakwazi. Lapho Kodwa ke manje into endlela esoyibeka ngayo le ndaba le manje. kodwa ngibeka indlela okuyiyona injalo nje. Iya Ngamthanda lo muntu iya wangithanda iya futhi ngineshow kuthiwa ngithanda ngaphezu kwakhe. Ikhona ukuthi yabo mase kuthiwa seniplanile usuku selikhishiwe usungeke usakwazi ukuqala phansi. Kodwa okusalayo weze mase eshade naye eze nami ekhaya. Lokho ngiyakwazi futhi ngineshow yakho. Ubuyele ekhaya. Angazi. Mina ngithini. Indlela usisayibeka ngayo indaba kwayimina ngazi ngizophendula ngizoyiqhubha ngiyithini le ndawana ngoba Mina ngokwami mfuna uyalibona ngisho iphutha lakho lokuthi ukwazi ukuthi ukhiphe lesi story ungakahlangani nami. Ngoba ukazi ungibona ukazi ungizwe ngithini kodwa wakwazi ukupublishe into ongenayisho ukuthi yenzeke. Igama lami phela mina abantu sebengazi njengomuntu omubi ekubeni into ehemba ngiyibona kuyo yonke lonto. Ayikho into wrong la. no phela usisi savumelene naye ukuthi uyena ufisa ukudlulisa udaba lwakhe asizenzi nalezi zinto Udlulisa kuba ufuna ukudlulisa kumalungu omndeni nakubantu abangakwazi ukuthi bese ngcolise lami kodwa igama. Uyaxolisa emndenini ugeza igama lakhe mina uyangcolise lami. ayikho into angiyiboni mhlambe angimdefend Uyamdefend shuthi sesayidini lakhe mina nje shuthi ngumuntu omubi mina shuthi usho njalo wena. Wena ngokwakho ukubona shuthi ubona ukuthi mina ngumuntu omubi kwangafanele nje lwabhuti ukuthi ngimthande. no ibuke angikhulumi ngalolu side there Usho liphi? inhloso vele i-channel sasizokwazi ukuthi i-channel vele sigcine sihlanganisile Kodwa uyazolana nami. wena Mina nje uyayizwa into engishoyo noma no into esho mina ngeke ngithathe iside la that's why ngizoba khona imibuzo that's why ngikubuza eminye imibuzo ngoba angifuni cha phela ngizwe imibuzo yakho imibuzo ongibuza yona ngathi nje mhlambe ngusathane nje ngomuntu omubi angathi angilibona nami manje ngisasho iphutha lami alikho kuyo yonke lento njengoba sengitshesi nangaqhamuka manje ngisangaphinda futhi okwakho nje ukuthi ukwenze wena ukuthi uveze ukuthi usisukuphi ngoba kufuna laboshwa uyena wagcina nobhuti owaziyo ukuthi ukuphi mina ngasala kanjalo endlini wahamba naye so wena ke mhlawumbe before sibuye wena wazizwa kanjani ke umshado ugcina ungahlalile ngosuku lomshado planiwe zonke izinto bengafiki angaze ngijabule kanje ukuthi ngiba saqhubeka nokushada nebengase phela ukushada ukuhlukana la uma saqhubeka nami mina ngixabananga naye ngangeke futhi ngixabane naye no ngisho uma kufika indaba uzokuthi ukuthi asekho ya akuzange ze kube mnandi ngalendlela ukuthi kuningi okuhlungu okwenzakalile kumina okudala ukuthi lo sisi lo ngiyamzonda kahle kahle ubungani bethu beminyaka sakhula kuze kufike manje kumina kufana nento engekho ngoba kunento eningayazi ebuhlungu eyenzeka kumina engathi mangiyikhuluma ubone ukuthi kufanele ngabe ngiyabuza ubuhlungu ngoba kaze kuthanda nenikwethu kuze kufika ngayilalanga ukuthi kumina kwenzakalani mhlawumbe ngithi ushilo ukuthi wena into oyenze ukuthi vele wenze ngalendlela owenze ngayo naye umfethu ingoba vele usisi wayesekushada njengesisebenzi sakhe umuntu engakunakeli ngaphandle kwalokho wena okuvezile ngaphambilini sikhuluma la kukhona mhlawumbe okunye uthi wena kuhlukile ongasitshela khona ngoba phela ukuthi wena emina akukhona into esingayazi uyayizwa lento engisho uma ngikuza ukuthi wena kukhona into esingayazi mhlawumbe ngathi kukhona okunye ngoba phela akade ufisa ukudlulisa wena ufuna ukuveza ukuthi wayena lo muntu wephatha njengesisebenzi wena kwakhe mekubizile ummisi yena ehlala phansi wena ophekayo wenza yonke into zonke umuntu ngaphandle kwalokho khona mhlawumbe okunye uthi wena asikwazi ya ngasala nomuntu mina engithi bangibuka angikhumbuze yena ngeke ngisamvusa ngisamthola ndawo eshona ngangimithi mina ekumitheni kwami leyo ngane angazange ukuthi ngizokwenza njani ngalendlela ukuthi ngiqhubekile nempilo kwazi kwangiphoqa ukuthi eqhubekeni kwami yazi mangitshela bese ngiyamnyanya ngoba khona into ukuthi empilweni wethu sisoze yenzeka kodwa nangu uthinta udaba lengane ngiyakhona ngicela okay ngifuna qhubeka okay ngithe ngimitha lengane washona ngangina 2 months mangicabanga ya washona
ngobude bendlela yakhe nami ngagcina ngithola umuntu ngoba le ngane emayikhula afuna ibe nobaba ngaleyo ndlela ukuthi lo muntu engithandana naye wazi ukuthi ingane eyakhe kodwa yalo muntu washonayo ayinawo ubaba mina yami ingane ngenxa yakhe yabo mina mangingavela kulo muntu ukuthi le ngane le kahle kahle engithi yakhe akuyona yakhe yaloya muntu kungaveza uyena futhi ngoba uyakwazi. No, ngicabanga ukuthi lwavela udaba oluthinta ingane ukuthi kukhona ingane involved. Khathi sikhuluma naye ekuqaleni. Lavela udaba ukuthi ngase ngicethi mina akalivale. Ngoba ngivuya nakhona isithunzi sakho uyangithusa uma uthi wena isithunzi sakho asivikelekanga. Ngoba manje mayekhathi eveza udaba lengane ngaze ngathi mina kuyena no luvalo udaba lengane asingalithinti. Uyabo? So manje nawe futhi usuphinde uyaliveza udaba ukuthi wena ingane iyagcina silahlekelwa ubaba. Bese into engisho. Ya ngiyaliveza ngoba abantu bayayikhuluma lento. Kodwa akekho umuntu owazi ngasasikhathi ukuthi ngikhulele. Bayazi yena kodwa noma wengazi ngikhuleliswe indoda yakhe. So isona sihluku leso khala ngaso wena ukuthi so njengamanje nje beveza lento mina ngizobulawa yile ndoda. Njoba akwazi ukubulala indoda ayezoshada nayo ngakusasa usefuna ukubulalisa mina manje. Isidingo sokusazayikhulume lento ngoba ayibulala indoda isekho esikuphi. Ngimthande. Ngiyisole ngengakwenza kuyena. Yini ndaba afuna ukuthi aqede ngempilo yami ngoba vele ngabuza ubhlungu. Yena asalanga nangane akanangane naye. Mina ngibangaba nengane. Ngazondlela lengane le. Ngizothi ngazondlela ngoba ingqondo yami ukuthi ngize ngifake umuntu khona kuze ibiza ubaba. Kahle kahle icala elikhulu. La muntu angangibulala and indaba iqalile manje yakhulunywa mina ngenze njani? Ngixolisa kuyena ngithi ngiyalibona iphutha lami. Ngeke ngikwazi. Mhlambe lo baba othi wena ngane yakhe useyazi ukuthi ubudlelwane benu njani? Ngoba ngicabanga ukuthi ngoba phela sekuvela manje ukuthi ingane ngoba sekuvele kwavela lapha ukuthi ingane ubudlelwane benu njani? Ya si right kodwa mina senginayo le nto sengiyamsaba nje angifuni ngamanga angisekho right nginanovalo ukuthi mhlawumbe angangibuza asabuze lutho kodwa sengike ngayizwa indaba yabona ekhona endaweni abantu bengibuza senginanovalo ukuthi izofika la manje. Uma ucabanga udaba likafiki yena angazi kodwa kuseduze ukuthi lifike sinte sekwazi ukuthi lo sisenze kanje. Uma lifika iplan anginayo ngilindele noma yini noma inini ngenxa yakhe lo sisi awuyidela ku yeah. So as much as usedlulisile kudaba lakho ngeke siliqede lonke namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi ngicela ukuthi ngamanje la sekune indawana eziningi evelayo. Ngiyacabanga ukuthi ngiyacela ngoba usuzowavela. Ngiyacela uyakhala futhi nawe uthi angibalansisi mina ngiyahluleka ukwenza umsebenzi angibalansisi izitori zonke ngendlela ekufanele ngabe ibalansa ngayo. Ngiyacela ukuthi mhla kuthiwa siyabonana futhi abe khona angeke sikwazi ukukhuluma siqede yonke into la. Mhla kuthiwa siyabonana futhi naye usisi ngiyacela ukuthi ube khona ngizoyenza iplan namamenzi ukuthi nibonane ube khona ngoba wamenshina nobhuti omdala naye ngicabanga ukuthi uwena usungaba yilead yokuthi sigcine simothile ngoba yena uthi akafuni into ezomhlanganisa naye. Nami futhi angifuni into ezongihlanganisa naye. Lo sisi ngifuna ukuthi aboshwe ngoba mengaboshwa lo sisi indaba yami izovela kanti meboshwa kuzotholakala. Angidingi ukuthi abe khona lo sisi lo. Nesho phela manje sifuna kufe mina. Ayikho into oyivika ovela selavela udaba lengane nine futhi nawe usuluvezile. Ayikho into njengamanje ongazi ukuthi wena usuyayibalekela. Hey angazi. So mina ngicela kuwena ukuthi ayihlangane kube wena yini ehlanganelwayo manje phela ngithi njengamanje njengoba sengishilo ngisabantu bayikhuluma vele lento mina sengisenjeni vele kuhlanganelwana ukuthi kulungisele yena ukuthi approve ukuthi azange ayibulala indoda atshela abantu besemndenini kuzabe right mina ngenze njani mina no phela kune story la ezikhona ezinye kusafanele zihlanganiswe sibhalana njengoba ngithi ukhala ngestory sona sibhalansile umndeni awaphawu akukho la umndeni ophawula khona ikhona indlela ongasibalansisa ngayo ngale ndlela ukuthi ingafiki indaba yengane yami endodeni ekubalansiseni mhlawumbe ngingahamba kuze kufike lapha mina ngibona ngathi ayiyekwe nje lento uyobulala abantu bomndeni ngendlela yakhe nami ngibulawa ile ndoda
Phele kanjalo. ekutheni akaboshwe. Angaboshwa, angabulawa abantu bomndeni noma kuthiwa kwenzakalani ebuhlungu kuyena kunandaba. Nami ngilindele ami ijoka. Ngilinde ukuthi indoda le izozwa noma inini. Mina ngingafa noma inini ngenxa yakhe. So angifuni mina ukukhuluma naye. Angifuna ngempela. Mhlambe team ngicela sivala amakhamera manje sobe sazobuye ngikwazi ukuthi ngikhulume ngesikhathi esifanele. Ngicela sivale. Mbukelo weKhala TV2. Udaba nalwazi usisi esasixhumane naye ekuqaleni uZama Mkhize esechaza udaba lakhe efisa ukuxolisa. Kwase kuthinteka udaba la mngani wakhe-ke usifunile waze wasithola. Nathi yize noma nathi besisey'nyathelweni zakhe sizama ukumcinga, but yena usifune waze wasithola kuqala. Wase-ke ezodlulisa-ke lokhu akudlulisile nani nikuzwile. Siyacela-ke ukuthi-ke subscribe lapho i-channel iKhala TV2. Lokho engizakusho, ucela nje ni-subscribe. Siyabonga kakhulu for i-support eseniphe yona up to this far as iKhala TV2 silandela lolu daba labo sisi. Ilokho nje engizakusho, awukunye subscribe.